Dan ix-xahar jimmarka 10 snin mindu Red Touch Phone tfaċċat fis-suq tat-telefonija ċellulari lokali. Ma dan l-anniversarju tħabbar li Red Touch Phone issa se tmur fuq in-netwerk il-ġdid tal-Melita bilan li l-klijenti tagħha igawdu esklusivament minn servizzi u offerti ferm aktar kompetittivi maħdumin apposta għall-klijenti tar-Red Touch. Iċ-ċermen tal-istazzjonijiet One u Red Touch Phone Jason Mikallef spjega kif il-mira tal-kumpanija dejjem kienet li jkunu offruti l-aħjar offerti lill-klijenti tagħha. Jiena kuntent ħafna b'din l-aħbar, kuntent imma l-aktar għall-klijenti ta' Red Touch Phone għax dejjem xarqilhom li jkollhom l-aqwa offerti fis-suq u issa għandhom l-aqwa offerti fis-suq b'ħafna benefiċċji fix-xhur u snin li ġejjin. Il-klijenti ta' Red Touch Phone se jgawdu minn 3 offerti differenti, waħda bit-top-up u 2 bil-kuntratt. Kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Melita, Harald Rush. Our Red Touch top-up offer, so with €10, you get unlimited calls, not only calls and SMS, not only to Red Touch customers, but also to all other Melita customers. In addition, you get 500 megabyte of data and 10 gigabyte of data on our Melita Wi-Fi network. So this is a top-up plan without any contract, so whenever you want it, you can top up. L-offerti li se toffri Red Touch Phone huma esklusivi għal klijenti tagħha biss. Dawn huma offerti li konna qegħdin naħdmu fuqhom bil-kbir ma' wieħed mill-ikbar ġganti tat-telefonija ċellulari f'Malta, l-Melita, offerti esklusivi għal klijenti kollha ta' Red Touch Phone li se jkollhom jibbenefikaw minn offerti kbar li huma esklusivament għalihom. Dawk interessati jistgħu jagħmlu kuntatt fuq in-numru 2727 9898 jew jirrikorru fil-ħanut ta' Red Touch Phone fil-Ħamrun jew inkella f'xi wieħed mill-ħwienet kollha ta' Melita imxerda ma' Malta Għawdex. Huwa importanti li wieħed jieħu miegħu il-karta tal-identità biex il-klijent ikun jista' jaqleb fuq waħda mit-tliet offerti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.